اقدام نوبتی از مغازه بهترین. اکنون مول‌های تکنیکی باز هم دسترس است. در مغازه مول‌های تکنیکی بهترین تخفیف ایدانه اعلان شده است. تلویزیون پلازماوی، ماشین‌های جمع‌شویی اتومات، چنگ‌کشک‌های گوناگون و غیره. فرصت را از دست ندهید. میزبان میتوانند مول‌های تکنیکی را به طریق کارت پلاستیکی، نقدی و یا کردیت دسترس نمایند. سراغ ما شهر خوجند، کوچه آزادی، پهلوی فاکولته فیلولوژی تاجیک. تلفن برای ارتباط 92 730 7770 و 92 779 90 60. тамошобинон гиромӣ салом. ин лаҳза шумо имкон доред тавассути барномаи криминалӣ ахбори вазорати корҳои дохилӣ аз хабарҳои ҷиноятӣ барои худ маълумот пайдо кунед. бо шумо ҳастам рухсор таваллузода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. муноқиша ба хотири маблағи қарзӣ ба ҷинояти одамкушӣ анҷом ёфт. силсиладуздӣ дар шаҳри ҳисор, маблағи зарар 200 000 сомонӣ. талбанда барои бедор намудани ҳисси шавқати шаҳрвандон худро маъюб нишон медиҳад. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. ҷинояти одамкушие ки чанд рӯз қабл дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт рух дод, содиркунандаи он аз ҷониби кормандони милитсия ба таври фаврӣ муайяну дастгир гардид. ҷиноят дар заминаи баҳси маблағи қарзӣ содир гардидааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорамон Сироҷдин Шакурӣ. таҷрибаи тафтишотӣ ва омӯзишу баррасии омилу сабабҳои содиршавии ҷиноятҳои махсусан вазни ба муқобили саломатии инсон равона гардида нишон медиҳанд, ки дар бештари маврид манфиатҳои пуливу молӣ боиси баҳсу нофаҳмиҳо гардида, яке дасти худ ба хун ва куштори ҷониби дигар оғӯшта мекунад. аз ҷумла ҷинояти одамкушие ки шаҳр дода мешавад, маҳз дар натиҷаи муносибатҳои пуливу қарзӣ ба миён омадааст. аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бо изи гарм шаҳрванд Абдурасулов Зоирҷон Отахонович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Помир ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти одамкушӣ дастгир карда шуд. зимни санҷиш ва тафтиши пешакӣ муайян карда шуд, ки номбурда аз шаҳрванд Ҷобиров Сомон соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ ба миқдори 90 000 рубли русӣ қарздор будааст, ки ин боиси ба миён омадани муносибатҳои ноҳамвору муноқиша миёни номбурдагон гардидааст. аз ҷумла санаи 17 феврали соли ҷорӣ тахминан соати 14:30 шаҳрванд Ҷобиров Сомон ба хотири бозпас гирифтани маблағи худ ба кӯчаи Помир, яъне назди манзили истиқоматии гумонбаршаванда Абдурасулов Зоирҷон рафта маблағи пули худро талаб мекунад. гумонбаршаванда Абдурасулов Зоир бошад, ба ҷои он ки маблағи пулиро баргардонад, дар ҳолати хашму ғазаб як маротиба ба қафаси синаи Ҷобиров Сомон ба корд зарба задааст, ки дар натиҷаи рафтани хуни зиёд номбурда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. воқеан дар заминаи нофаҳмиҳои ночизи пулӣ ки ҳеҷ арзише барои аз ҳаёт маҳрум сохтани инсонро надорад, риштаи ҳаёти яке канда шудаву дигаре умри худро дар пушти панҷараи маҳбас сипарӣ хоҳад кард. нафарони ҷиноятпеша бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт намеандешанд, ки ин амалашон то куҷо давом мекунад. як гурӯҳ ҷавонон аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ҳисор барои содир намудани чанд лаҳзаи ҷинояти дуздӣ боздошт гардиданд. эҳсон Абдуллозода вобаста ба чапдастии ин нафарони ҷиноятпеша гузориш омода кардааст. дар ҳудуди шаҳри ҳисор бахсус дар ҷамоати деҳоти шарораи шаҳри мазкур молу ашёҳои рӯзгордории сокинон якранг ғайб зада ҷабрдидагон бо ариза ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри мазкур муроҷиат намуданд. фаъолияти шабонарӯзии мақсаднок ба роҳ мондани методҳои оперативӣ ва мушоҳидаву аз назаргузаронии манзилҳои изхоматии ҷабрдидагон аз ҷониби кормандони шӯъбаи мазкур оқибат натиҷа дод ва силсиладуздиҳо ошкор карда шуданд. ҳамчун гумонбар дар содир кардани 23 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ як гурӯҳ ҷавонон дастгир гардиданд, ки бо лақабҳои гуногун шинохта мешаванд. инҳо Қутбиддинов Умар соли таваллудаш 1992 маъруф бо лақаби Сери, Салимов Баҳодур
سال تولدش 1996 با تخلص ریجی نباتوف مسلم، سال تولدش 1995 با لقب ریش عبداللهزاده عبدالصمد، سال تولدش 1997 اقامت کنندگان جماعت دهات شراره شهر حصار می باشند. دو نفر اعضای دیگر این گروه که از تفتیشات پنهان شدند مورد جستجو قرار دارند. یک نفر اعضای این گروه باشد برای به معاملات برآوردن واسطه نشه‌دار قبلا بازداشت گردیده است. گمانبران از منزل‌های اقامتی شهروندان اشیاءهای ارزشناک از قبیل تلویزر، ماشین درزدوزی، ماشین لباسشویی، جواهرات و طلاواری و دیگر مال و محصولات را تصرف نمودند. همچنین مبلغ‌های پولی جبریدگان نیز هدف دزدی دستگیر شدگان قرار گرفته است. از همون خانه‌ای که در آمده دزدی می‌کردید چیزا می‌دزدید از همون خانه؟ پول 9000 سوم، طلا، آیت دیگه 70000 دیگه ارسی با سامانی و آیت دیگه تلویزر. در مجموع دستگیر شدگان در 23 حالت جنایت دزدی به سوی ملکان زیاده از 200,000 سامانی ضرر رسانیدند. امکان دارد که گمانبران در دیگر لحظه‌های جنایت دزدی نیز دست داشته باشند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر حصار به چنین کردارهای گمانبر شدگان خاتمه بخشیدند. اکنون آنها را می‌باید برای کردارهای صادر کردهشان در نزد قانون جواب گویند. وابسته به حالت جای داشته نسبت گمانبران جنایت دزدی پرونده جنایتی آغاز گردیده آنها به حبس پیشکی گرفته شدند و کارهای تفتیشاتی در این سمت ادامه دارد. متاسفانه امروزها نفرانی که قبلا سود شدند جای آنه که به یگان کاری فایده آوری مشغول گردیده زندگی خود را پیش برند برعکس باز دست به جنایت زده به مردم ضرر اقتصادی میرسانند. یک نفر ساکن ناحیه دنغله که پیش 3 مرتبه محبسی گردیده است باز دست به جنایت دزدی زده و به ساکنان ناحیه وخش ولایت ختلان 25,000 سومانی ضرر رسانیده است. افاق قادریان عاید جنایت‌های صادر کرده این جنایت پیشه کسبی گزارش آماده نموده است. هنگامی گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا یک نفر ساکن ناحیه دنغره شامرادوف بابا جان سالی تولدش 1982 پیش 3 مرتبه با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمانی صادر نمودن جنایت‌های دزدی دستگیر گردید. ضمن پرسش گمانبر شده معلوم شد که شامرادوف در حدود ناحیه وخش شبانه برای به دست آوردن فایده مفت و دزدی یعنی تصرف نهانی مال و ملک غیر مشغول گشته وارد منزل‌های استقامتی شهروندان می‌گردد و مال‌های ارزشناکی از قبیل تلفن‌های موبیلی، دوچرخه‌ها، مبلغ‌های پولی، لباس‌های مردانه را به یغما می‌برد که با این کردارهای قصدانه خود به جبر دیدگان به مبلغ 25,000 سامانی ضرری مالیوی رسانیده است. بازداشت شده در 5 حالت جنایتی دزدی گمانبر دانسته می‌شود. در خانه شهروند در آمده صندوق خونه‌اش را شده از داخلش مبلغ 60,000 روبل روسیه و 600 دلار آمریکایی را گرفته از اونجا برآمده به طرف شهر دوشنبه رفته. یک نفر ساکن 23 ساله شهر وحدت برای ویران کردن طلبات قانون با قرار سود و مهلت 7 شبانه روز به حبس مأموری گرفته شد. این نفر خود را معیوب نشان داده در کوچه های پایتخت به طلبندگی مشغول گردیده است. همکارانمان دایر به مردم فریبی این جوان گزارش آماده کردند. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳастанд баъзе аз афроди ҷисман солиме ки худро маъюбу дардманд вонамуд карда бо барангехтани раҳму шафқат ба дили атрофиён ба ҷамъоварии маблағу талбандагӣ машғул мешаванд. аз ҷумла дар натиҷаи санҷиш ва пешбурди корҳои профилактикӣ аз ҷониби кормандони милитсия шаҳрванд насимов сафармурод маъруфович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат дастгир карда шуд ки номбурда дорои ҷисми солиму бозуи нерӯманд мебошад вале худро маъюб вонамуд карда бо барангехтани раҳму шафқат ва эҳсоси инсондӯстӣ дар кӯчаҳои пойтахт махсусан дар роҳи мошингард бо ба вуҷуд овардани ҳолати хатарноку садамавӣ ба талбандагӣ даст задааст. дар асли пот сиҳат саломат аст. номурда то дараҷаи моҳирона худро маъюб нишон медиҳад ки дар дили ҳар роҳгузар эҳсоси раҳму шафқат ба вуҷуд оварда ба ӯ дасти кӯмак дароз мекунад.
воқеан ин амали ноҷавонмардонаи ӯ ба нангу номус ва шаъну шарафи инсонӣ доғ оварда боиси озурдахотирии сокинону шаҳрвандон махсусан меҳмонони хориҷии пойтахти кишвар шаҳри душанбе мегардад. кормандони милитсияи пойтахт зимни дори намудани амалиёти корд як нафар сокини ноҳияи рӯдакиро боздошт намуданд ки ба фурӯши кордҳои гуногун машғул буд. ҳангоми боздошт аз ӯ 30 адад кордҳои махсус дарёфту мусодира гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ҷиҳати пешгирии амалу кирдорҳои номатлуб махсусан содиршавии ҷиноятҳои авбошӣ боистифода аз силоҳи сард аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт пайваста рейду амалиётҳо баргузор карда мешавад. аз ҷумла дар доираи баргузории амалиёти шартии корд аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи шомансур як нафар фурӯшанда ва паҳнкунандаи ашёҳои ба сифати силоҳи сард истифодашаванда аз қабили кордҳои гуногун тамға муайяну ошкор ва дастгир карда шуд. чунонин санаи 21 феврали соли ҷорӣ зимни санҷиш муайян гардид ки шаҳрванд эмомов алиакбар сафарович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ дар кӯчаи убайди зоконии пойтахт бархилофи талаботи қонунгузорӣ фурӯши предметҳои таркибан силоҳмонандро ба роҳ мондааст. дар натиҷаи санҷиш ва аз назаргузаронии фурӯшгоҳи мазкур зиёда аз 30 адад чунин предметҳои ба сифати силоҳи сард истифодашаванда дарёфту мусодира карда шуданд. зимни пурсиш шаҳрванд эмомов алиакбар изҳор дошт ки предметҳои зикршударо ба хотири ба даст овардани маблағу даромад ба фурӯш гузоштааст ки онро асосан ҷавонону нобулиғон харидорӣ мекарданд. ин ҳамин кошҳое ки дар дасти ман масалан ҳамин финкара бисёртар ҷавонҳо нобулиғо мехарам. اینم میارم با اینم مثال اینایشم اینم نموداشو بسیارتر جوانان نابالغ میخرم. با در نظر داشت حالتهای مذکور نسبت شهروند امامov علی‌اکبر پروتکل ماموری ترتیب داده شده نسبتش جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. ارتش یا خود قوای مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از ستون‌های دولت به حساب رفته. бахшида ба 28-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми низомии 3502 қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯдакӣ бо иштироки масъулон ва афсарону сарбозон ҷамъомад баргузор гардид. ҳозирин афсарону сарбозонро ба ифтихори рӯзи артиши миллӣ табрику таҳният гуфта роҷеъ ба рушду такомули нерӯҳои қудратии Ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори назар намуданд. таъкид шуд ки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалирахмон дар ҳалли масъалаҳои мудофиавии кишвар диққати махсус зоҳир намуда ин ниҳоди қудратиро аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ таҳти назорати доимии худ қарор додаанд. ёдрас мешавем ки 23 феврали соли 2021 ба таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 28 сол пур мешавад. қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун сипари боэътимоди ҳимояи марзубуми кишвар тавассути талошҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат сол то сол муқтадир гардида ба сафҳои он мутахассисони ҷавону болаёқат ворид мегарданд. пояи моддии техникӣ ва шароити хизмат дар сафҳои артиш низ сол ба сол беҳтар мегардад. дар фарҷуми чорабинӣ аз номи вазири корҳои дохилӣ ба низомиён ифтихорномаву сипоснома ва рутбаҳои навбатии ҳарбӣ тақдим карда шуд. инҷо расидем ба поёни барномаи имрӯза. хайр то барномаи дигар танҳияту хонобод бошед.